To je višekanalni komad, znači višekanalni zvuk. Zamišljen je kao živa izvedba u smislu to je živi miks. Playback traka, efekata, filtera i tako dalje. Distribuiranje na višekanalnom zvučnom sistemu za njega je napravljen zapravo. Skužio sam da postoji nešto što se zove apofenija i misleći da je to prvo psihička bolest. Zapravo sam krenuo istraživati. Zašto? Zato što sam prepoznao da funkcioniram na jedan sličan način. Znači, ukratko za one koji ne znaju, apofenija je svojstvo zapravo svih ljudi, izgleda, da prepoznaju veze između nekakvih, ajmo reći, slučajnih uzoraka koji su svugdje oko nas. Tako da, meni se to savršeno vezalo zapravo na ovo što sam do sad radio u smislu tehnika pristupa zvuku, nekoj cjelini i tako dalje. Tako da, ovo je jedan eksperiment u tom smjeru. Tu se pojavio, na primjer, Samuel Beckett sa jednim svojim dijelom koji se zove Unnameable. I opet, kad sam to krenuo, znači nekako proučavati, cjelina mi nije imala smisla jer je tekst isfragmentiran. Drugi dio naslova je zapravo neka vrsta kvota benda Underworld, jedne njihove stvari. Međutim, je remiksiran mojim mozgom. To je ona situacija kad slušamo glazbu, ne znamo tekst i u glavi vremenom izgradimo neki svoj tekst. Mislim, radi se o zvučnom radu, ali u principu ja ih vidim više kao neke situacije koje mogu biti prostorne, mogu biti zvučne, mogu biti kakve god. Znači, odnos zvuka i prostora je zapravo jako bitan. U ovome svemu što sam do sad radio, na neki način jako sam svjestan prostora i uzimam ga kao faktor koji je legitiman. Znači, jednostavno živimo s njim, ne možemo se maknuti iz njega, on daje svoje, ponaša se kao filter na nekoliko nivoa.